Hello guys, what's up guys? What's up? Good afternoon. Lại giàu Vishal. You like Vishal? 100. Sao? Sao? Kat tu lên ya surak. Kini teh luti yo tu le nang deh. Tu kali ni bela skur. Tờ bàn nào? Hạt dàn nào? Chị nghe áp. Kat tu yo penyu yapi my old school, my old institution. Ma 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhau ra kende ôi tệ thật. My old school. Bài hay hay. Khliehriat is secondary school. This is my old school. I love this school. I love my old school and I miss my teachers. I miss them so much. Kita class 2, kita 1, class 4. Kita snem le. Kita join man oi ni. Come on. Hơi. Tình cảm. Ini le nang tadi nang empu tu em jung. Menur tu poi de sini. Itu dah perio. We are le so san run ru malaga. Khen. Là kan usnem atum poi de sini. Arza khat pra no. Arza khat praอยู่แต่ลีนี่khat pra keder paru. Bolehnya le pras nem hiyo. To hiso le kat tu le pher ha. The boy highway itu school. Welcome to school. Pada live Vishal. To Vishal ke KFC. Welcome. Sino yung patali? Umut uya utanon biar cengai. Waiting. KFC. 162 9035
Yes. nhà căn thô hả mọc ấy Atelai Vishali. Makin ni staff. Staff. Welcome to Vishal. Our staff. cắn nít ở Ta tiếng lang tu. Hello guys, kate bạch thật số lão Sa maya hab mai ni. nhà hạp hết. Wow, miệng hạp tụ lệ. Kêu đầm. Bên này vẫn miệng đi. Như vậy em nhìn như không. Oh, itu sih dulu lah. Gini le miat color agak. Itu dia ni. Miat hai. Ini mi color kan. Tam haiอยู่không? Hệ nòng miat. Thầy rap hay dur mar mi dur mi itu thầy mi hay dur ruhe te sulayo. Oh. No. Miat hay katule. Miat Size katule. 399. small size. Try. Ini thấy số kiện đại. Ôi mẹ ni staff phải ni bây giờ là nó mẹ đã rồi. Ewa yang dombek gak sih dur. Ini mu.
Tip hindi kasi yan. Setengah kan ini ada. Y thật sự là nàng em hiu mẹ đi rong yong em tờ mẹ nó. Just only 99 rupees. You Kan get it here in Vishal like a in Mart. Vishal Mart Khliehriat no. Hơi ngầm thế. Hỏi hí. Lipat ở tụ pro. Maksudnya? Hí mẹ sang. Việt hà mẹ hả? Ừ.